mwisho. Liuma ishira lia mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado. Na niguko Raila ang'etheire President William Ruto ni undu wa thabari iria akoretwo agitabania icigo-ini itiganite cia bururi, akiruguria tabarira na Raila augite ati Ruto ndari kiraniro na kimwe ahingitie mwaka umwe kuma ingira wabici-ini. Uweze kuleta maendeleo kwa nchi kila wiki, leo huko pale, unafanya kazi sangapi? Tanga mwaka mmoja imepita, uongo kila siku. Wege miario iri irathie na mbere ya uiguano, Raila ugite ni nginyagia moimirira maithurano cia mwaka muthiru mathurimo. Murugamo uyu wake ugiuka muthenya umwe tu thutha wa kamiti ya uiguano kuiguanira gukuruhania uyu ari umwe wa maundu maria magukorwo metha-ini. Kama maisha mpaka irudi chini. Pili ile nyungu ya kura sava ifunguliwe, sifunguliwe. Hau gabere Raila na atongoria angĩ mauma kĩgomano-inĩ kĩa etĩkia makanitha ngũrani mwena wa Enkasuiti gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo, kũrĩa okĩrĩire atongoria arĩa maragira aruna o itĩo akĩmoria matige kwĩgũtha gĩthũri rĩrĩa marĩ na mweke wa gũtongoria. Mĩario ĩno ĩkĩonekana kwerekerio kũrĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua ũrĩa ũkoretwo akĩonekana kũhũthĩrĩria mĩario ya ũiguano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere, Raila akiuga atĩ nĩ kwarĩ na gĩtũmi kĩa Kenya gũthiĩ barabara kũrũrũngana. Kuna unafiki mingi zaidi. Watu wanapiga kifua hapa na pale, wanafurahia shida ya wenzao. Nisema pana Wakenya wote mpaka waheshimiane. Na sio kusema lazima maono yetu iwe sawa, lakini lazima tuwe na heshima, na ndio Waswahili wanasema heshima si utumwa. Ulimi wetu lazima tuushunge. Usije ukawa ndio unaweka chuki kati ya kabila hili na lile lingine. Sisi viongozi hatuwezi kuwa sisi ndio tunaongea kuambia watu, kama ni sisi ambao tumetoka watu wa Mlima Kenya, unaambiwa nyinyi watu wa Mlima Kenya kaeni hivi, tunaogopa Raila ama huyu si mzuri. Tunaamini na mashauriano, na our commitment in that process is 100%. Kama kanisa nataka mkemee, hata kama ni marafiki wenu wale ambao wanataka kusabaratisha hiyo mazungumzo. Hamwe na uguo Raila ni okireire itua ria thirikari ya Kenya Kwanza gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ mĩtitũ-inĩ, ona thengia wa thirikari ya nahau gabere ya President Uhuru kũrũgamia mĩhang'o ĩno, akiuga atĩ rĩrĩ nĩ ikinya rĩgũcokia bũrũri na thutha igeria-inĩ rĩa kũhĩtana na ng'aragu terĩ ĩragũmĩire bũrũri mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Nikamwambia mimi niko tayari kwenda kuuza mandazi Kibira, lakini mawe ihifadhiwe. Sasa wameanza tena kuruhusu watu kuingia msituni. Wanasema hii msituni tu, ile msitu ambayo imepandwa, lakini hakuna, wameanza kukata miti tena huko ndani ya Mao. Hii mpaka ipigwe. Handũ-inĩ ya Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Gũnjiria.